Ja teie ette tulevad kaunimad koerad teisest rühmast. And next you will see all the best dogs from group number 2. Ja palume aplausi meie kohtunikule proua Soorika Blonkvist Rootsist. Ja palume ringi teise rühma kaunimad koerad. Bernhardin Pikakarvaline, Saksa dogi Kollane, Saksa dogi Arlekin, Pürenee Mastiff, Pürenee Mäestikukoer, Vene Musterjer, Leonberger, Kesk-Aasia lambakoer, Dobermann, Newfoundlandi koer, Hovavart, Togi Tiibeti Mastiff, Berni Alpi karjakoer, Argentiina dogi, Bordeaux dogi, Itaalia korso, suur schnauzer must, schnauzer piparsool, Inglise bulldog, Etlenbuchi Alpi karjakoer, Sharpei, Saksa pinscher, Taani-Rootsi õuekoer, Kääbuschnauzer piparsool, Kääbuschnauzer must ning Kääbuspinscher. Ja teie ees on seismas kaunimad koerad teisest rühmast.
Ja teise rühma tulemused and the results of group number 2. Neljandale kohale to the 4th place. Newfoundlandi koer. Newfoundland koer numbriga 1085. Kolmas koht, 3rd place. Leonberger, osaleja numbriga 1436. Teine koht, 2nd place. Dobermann, koer numbriga 1259. Ja sellest rühmast edasi Best in Show'le saadab kohtunik osaleja numbriga 1114 Vene Must Terrier. Russian Black Terrier is winner of group number 2. Autoavaimet on löydetty ja need saa infodeltasta.